Mina bakasomnandi kaNdaba wezanga ngumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu uManda Sithebeni lo njengensonyama utshwala bukagologo babungaphuzwa umuntu kithi kwamalandela bakuphuzwa imhlambi yenyamazana uSimayedo njengelanga lona limlodwe ezulwini unowela muva woshaka Isabela kweliphesheya uzalukazi osale emanxiweni amaxhego ayokusala emzileni ukhawuleza nkume kaNdaba uyoyifica imize emaphethelweni ngiyawondlela kaSompisi ngiyawodambuza kaNtombela isilo sakithi kwaNodwengu leso isilo umpande ngethemba basaphila phezulu eliphezulu saphila thina emantungweni saphila kwaSokhumalo ngikithi emhlongamvula namhlanje ngizochaza ngesibongo sabantu bakwaNkiwane okuyisibongo esitholakala lena kwelikamzilikazi kaMashobana kwaMthwakazi nina Besilo ngokusho kwamfowethu uvumisa uArnold Mayibongwe wakwaNkala uthi laba bantu babe ingcenye yabantu basemhlongamvula uma ngikhuluma abantu basemhlongamvula ngikhuluma ngabantu bakwaShabalala oMavuso kanye nabanye nina Besilo kaNkala ke encwadini yakhe esihloko sithi abethwakazi uthi abantu bakwaNkiwane babe ingcenye yabo ke abasemhlongamvula bakhumuka kubona ngenkathi ke eSwazini kubusa ingwenyama uSobhuza bakhumuka bathi khumu baphikelela ke lapho sekukwamthwakazi khona namhlanje sekuseZimbabwe khona namhlanje nabesilo kuthiwa ke ngokusho kwamfowethu uNkala bathi ke besendleleni sebeshawe ke inkemane sebekhathele babona ke izihlahla ke zemkhiwane ezayithelile ke izithelo zamakhiwane bagcina ke becabangeke benqume ke kuphumula ke ngaphansi kwazo bathi beke nendlala inkemane eyayisibahlasele ngaleso sikhathi bazidla ke izithelo bashaye sentwala bagcina ke benqumeke ukuthi bagobeke amadlangala kuleyo ndawo kwesikhashana ugoba ke amadlangala uwakha kwesikhashana nabesilo khona ke kulala kuthiwa ugoba inkophe nina beqhawe kuthiwa ke ngesizathu ke sokuthi ke izihlahla ke zemkhiwane ke zazibasizile ke zabathibela ke inkemane bagcina ke sebeyibiza ukuthi baba kwaMkhiwane nina Besilo bagcina ke bedlulele ke phambili basuka kuleyo ndawo ababegobe khona amadlangala baphikelela phambili nina Besilo bagcina ke sebefike ezweni labanyayi eningizimu yezwe laseZimbabwe nina Besilo abanyayi ke ngaleso sikhathi kuthiwa babebuswa umambo wabo ke nina Besilo kuzokhumbuleka ke ukuthi ke abanyayi wonke nje amakhosi abo bawabiza ukuthi omambo kuyefana nalapha ke kwelengabadi ingonyama ke noma ngithi inkosi yamakhosi ibizwa ukuthi ingonyama noma isilo lena ke eGibhitha wonke nje amakhosi akhona ayebizwa ukuthi angofaro nabo ke abanyayi amakhosi abo ke babawahlonipha ngokuthi bawabize ngomambo babe nawo ke nokho amagama abo abanyayi amagama amakhosi kodwa ke babawahlonipha ukuthi angomambo asazi ke ukuthi umuphi ke umambo wayebusa abanyayi ke ngaleso sikhathi nina Besilo ngenkithi befika ke ezweni labanyayi nina Besilo babeyibiza ukuthi bangaba kwaMkhiwane kodwa ngenxa yokubhimba kwabantu ababengasazi isinguni ngaleso sikhathi bagcina ke bebabize ngabakwaNkiwane nina beqhawe bathi bangaba kwaNkiwane hayi Mkhiwane ngenxa yokubhimba ke kwabanyayi kuthiwa ke inkosi ke yabanyayi ke umambo wabanyayi wagcina ke banikeze isibongo sakwaMoyo abakwaMoyo ke yibona ke amakhosi akhona impela amakhulu awabanyayi nawabalozi nina Bezulu eliphezulu bagcina ke bebanike isibongo sakwaMoyo kodwa ke kuthiwa kwathi ngenkathi ke kufika ke inkosi umzilikazi basiyeka ke isibongo ke sakwaMoyo babuyela kwesakwaNkiwane nina Bezulu eliphezulu kuthiwa ke babe nengubo yabo abantu bakwaNkiwane ababewela ngayo ke umfula kuthiwa yayiwusizo kakhulu esizweni ke senkosi umawela senkosi umzilikazi kaMashobana kuthiwa babewela ngayo umfula ke umguza uma ngabe ke udla indiwane kuthiwa ke yayihlanganisiwe nje ithungwe ke ngeyikhumba zeinkomo nina Besilo ingakho kuthiwa ngongubo nkulu abantu
bakwankiwane babuye futhi bathakazele ukuthi bangomthunzi ngoba phela baphumula esihlahleni ke somkhiwane nina bezulu eliphezulu. Umuntu ke simbona ke gqama kakhulu ke emlandweni wabo ubaba ke uAbraham Nkiwane ke kuthiwa uyena ke wayehola ke ithimba lalijutshwa ke ubaba uJoshua Nkomo ngesikhathi ke somzabalwazo ukuthi ke ayolanda yikhali emazweni angaphandle afana nako Zambia ko South Africa njalo njalo. Omunye futhi simbone gqama kakhulu umdlali webhola umfowethu uMelusi wakwankiwane owayisitopa ke edlalela nenational team yaseZimbabwe nabezulu eliphezulu. Usewashayile kanyana ke uNondlini onkiwane kahlehle ngomkhiwane nina besilo ngokusho kamfowethu uArnold Mayibongwe Nkala ukhona ku Facebook ningayombheka nina besilo nimlandele uma ngabe nifuna futhi ukuthola nencwadi yakhe nogwalo lwakhe unalo uyaludayisa nina besilo nina bezulu eliphezulu ugwalo incwadi esihloko sithi abethwakazi nina bezulu eliphezulu. Ongubo nkulu ke labo engibalanda nina besilo ngilandisa ngabo omthunzi onkiwane isibongo leso esande khona kwaMthwakazi nina bezulu eliphezulu. Ingubo yabo yayiusizo kakhulu esizweni senkosi yakithi endinaneni inkosi uMzilikazi kaMashobana ngoba yayisetshenziswa kuwela umfula umkuza uma ngabe udla indiwane. Baphile abesilo baphile akaMbombosho omnyama umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo inkomo yabo yodwa kaSoshangane ezinye zofa umdlebe umkhwamudo wangisikisilevu usungulo olude lwangithunga impumulo isilo sakithi eMgungundlovu leso isilo uDingane niphile nina besilo.